Ушул балдарыбыздын атынан иншалла сизге бир кичине белегибиз бар. Ата ушуну алып коюңуз иншалла. Ана монда нелер бар экен. Муну дагы эми ушу неберелерге буйруса. Келиңиз ата. Алла разы болсун. Амин. Алла талашып. Азыр Кыргызстанда Кудай ушул менен өнүгүүнүн жолуна түштү. Журт башчыбыз, жетекчилерибиз, алар дуага муктач. Сиздерге окшогон аталарыбыз батасын берип турса, чет мамлекетте, бөтөн элде, бөтөн жерде иштеп жүргөн балдарыбыз бар. Мына ошолордун баардыгына бир ак батаңызды берип коюңуз. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. Şaklina nuran. Ey Allah Teala şu an türlü duanı kabul kıl. Köstükten, Amin. Köstükten, tardıktan, iman ketmekten canasın. Yolumuştur, yoluşun bulup, şundan yetektep yürüdük. Mında bizden Kırgızistan'da жоғары dengelde. Kudağa şükür, mına Kırgızistan radyonu birinci olup kaldır. Mınan da жоғары yolku götürüp Allah Teala nasip kılsın. Amin, amin.